Mu gice cya mbere cyabanje cy'iki kiganiro twarebeye hamwe uko igikombe cy'isi cyatangiye ndetse tugenda turebera hamwe uko byagiye bigenda umwaka ku mwaka iki gikombe cyagiye kibamo. Niba utarabibonye reba link aho ngaho muri description ukirebe dukomezanye turi kumwe. Uyu munsi tugiye gukomeza mu gice cya kabiri, tugiye gukomereza mu mwaka w'1974 turebe uko byari bimeze ndetse tugezeho kizabera muri Amerika umwaka utaha. Ndetse turebeye hamwe impinduka zabayemo ndetse nuko cyaje guhindurirwa izina cyitwa FIFA World Cup kivuye kuri Trophée Jules Rimet. Uhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Igikombe cy'isi cyakomeje mu mwaka w'1974 kibera mu Budage bw'Iburasirazuba. Ubu nibwo igikombe cyahawe izina rishya cyitwa FIFA World Cup kiva ku izina rya Trophée Jules Rimet. Ubudage nimwe bwakegukanye butsinze Ubuholandi ku mukino wa nyuma. Igikombe cy'isi cyakomeje mu mwaka w'1978 kibera muri Argentine. Argentine yatwaye igikombe mu rugo imbere y'abafana bayo. Ni irushanwa ryavuzweho byinshi kubera politiki ya junta yari iyoboye icyo gihugu. Igikombe cyakomeje mu mwaka w'1982 kibera muri Espagne. Ubu nibwo iri rushanwa ryaguwe, icyo gihe gitabirwa n'ibihugu 24. Ubutaliyani bitunguranye bwatwaye igikombe hamwe na Paolo Rossi abintwari y'igihugu. Igikombe cyakomeje mu mwaka w'1986 kibera muri Mexique ku nshuro ya kabiri. Nibwo hatangiye amateka ya Diego Maradona yakoze amateka ku mukino wa Argentine n'Ubwongereza, harimo igitego yatsinze cyiswe Hand of God, cyiswe Goal of the Century. Uyu mwaka Argentine niyo yegukanye igikombe cy'isi. Igikombe cy'isi cyakomeje mu mwaka w'1990 kibera mu Butaliyani. Ni igikombe cyaranzwe n'ubwirinzi bwinshi. Ubudage bwatsinze Argentine ku mukino wa nyuma bwegukana igikombe gutyo. Igikombe cy'isi cyakomeje mu mwaka w'1994 kibera muri USA, muri Amerika. Iri rushanwa ryatambutse cyane kuri televiziyo ku isi yose. Brazil yegukanye igikombe ku nshuro ya kane itsinze Ubutaliyani kuri penalty. Iki gihe umunyakolombia witwa Andreas Escobar yarishwe nyuma yo kwitsinda igitego. Byatumye Colombia icyo gihe ivamo mu irushanwa, ahanini bamushinja ko uyu mukinnyi yagurishije match bimuviramo kwicwa. Igikombe cy'isi cyakomeje mu mwaka w'1998 kibera mu Bufaransa. Ubufaransa bwegukanye igikombe cyayo cya mbere mu mateka yayo imbere y'abafana bayo. Zinedine Zidane yabaye intwari atsinda ibitego 2 ku mukino wa nyuma. Igikombe cy'isi cyakomeje mu mwaka w'2002 kibera muri Korea n'Ubuyapani, bwari bwo bwa mbere kibereye muri Aziya. Brazil yegukanye igikombe cyayo cya gatanu, byatumye iba igihugu gifite ibikombe byinshi. Ronaldo yatsinze ibitego 8 harimo 2 ku mukino wa nyuma. Igikombe cy'isi cyakomeje mu mwaka w'2006 kibera nanone mu Butaliyani. Ubutaliyani bwegukanye igikombe cya kane butsinze Ubufaransa kuri penalty. Zidane yakinnye umukino we wa nyuma aho yahawe ikarita itukura nyuma yo gukubita Materazzi umutwe. Igikombe cy'isi cyakomeje mu mwaka w'2010 kibera muri Afurika y'Epfo. Nibwo bwa mbere igikombe cyabereye muri Afurika. Espagne yakegukanye ku nshuro ya mbere butsinze Ubuholandi igitego kimwe cya Andreas Iniesta. Igikombe cy'isi cyakomeje mu mwaka w'2014 kibera muri Brazil. Ubudage bwatsinze Brazil ibitego 7-1 muri kimwe cya kabiri. Ibintu byatangaje isi ku mukino wa nyuma. Mario Götze yatsinze Argentine igitego kimwe. Ubudage bwegukana igikombe cyabo gutyo. Igikombe cy'isi cyakomeje mu mwaka w'2018 kibera mu Burusiya. Ubufaransa bwagitwaye butsinze Croatia ibitego 4-2. Mbappe atsinda igitego ku mukino wa nyuma ku myaka ye 19. Igikombe cy'isi cyakomeje mu mwaka w'2022 kibera muri Qatar. Irushanwa ryabaye mu kwa 11 kubera ubushyuhe bwo muri Qatar. Lionel Messi yegukanye igikombe hamwe na Argentine batsinze France kuri penalty nyuma y'umukino warangiye ari ibitego 3-3. Mbappe yatsinze hat-trick kuri finale. Igikombe cy'isi kizongera gukinwa umwaka utaha wa 2026 kizabera muri Amerika, Canada na Mexique. Nibwo bwa mbere ibihugu bitatu bizakira igikombe cy'isi. Ibihugu bizaba ari 48 aho kuba 32. Intangiriro y'igihe gishya mu mupira mpuzamahanga. Kugeza ubu ibihugu bifite igikombe cy'isi inshuro nyinshi harimo Brazil gifite inshuro 5, hakaza Ubudage bugifite inshuro 4, hakaza Ubutaliyani bugifite inshuro 4, hakaza Argentine nayo gifite inshuro 3. Ibi nibyo bihugu bigifite inshuro nyinshi kuruta ibindi. Igikombe cy'isi cyatangiye ari nk'icyifuzo cy'abantu bake, ubu ni indoto za miliyari z'abantu ku isi. Uyu ni umupira uhuza imico, ururimi n'amateka avuye impande z'isi zitandukanye. Ubu turi kwinjira mu gihe gishya,
mu mwaka wa 2026 ubwo isi yose izongera guhagarara ireba ikiruta ibindi byose ku isi aricyo FIFA World Cup. Gushimiye wadukurikiranye. Iyi ngiyi ni Derivation TV. Ubike gukora like, share ndetse nibagirwe gukora subscribe.